Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi aphila. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamosha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke cindezela-ke ibhathini subscribe ungixhase laphana khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza-ke nje lapho-ke wena-ke usicindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ngilethele-ke ividiyo-ke yomunye-ke umlisa-ke laphana-ke eveza-ke into-ke ecashile-ke noma-ke engaziwa-ke laphana-ke. Aba-M_K-ke baloke bepesesha-ke ngalamavoti-ke impela-ke baloke besesha nje ngamavoti. Sonke sazi bakholelwa ekutheni amavoti-ke khona into-ke eyenziwa yona-ke laphana-ke engalungile-ke. Baloke besesha-ke la ngiphathele ividiyo yomlisa-ke laphana-ke veza okunye. Mina ngizocela laphana basizwile-ke le vidiyo ngene comment section-ke ufushe umbono wakho ukuthi ngicabangani ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke basicindezele ibhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti nje elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Wozani Ndlebe, ngize nendaba. Allegedly mina ngazo ayisusenza. Hey, wewafithu ake nihambe nithathe inamba zonke ezikhona ze-MK from province to province. Combine those numbers according to the results ezishiwo zika-national nalo regional. And then ebese nithola i-total. Ebese le total ni-compare nalo final ka-IEC ono 4.5 million. Nibone ukuthi anizuthola yini ngaphezulu kwa-5 million. Asiyeke lokhu kokuthi thina abantu laba abashiwo i-leadership yethu abawochwepheshe ukuthi batholani. Ngikhuluma ngalezi strict ezikhishwa u-IEC straight. Ngicela ukuthi nike nithathe ningene province to province, nithole i-total number per province. And then ebese niyayihlanganisa leyo total number ni-combine no-national. Njengoba u-national uthi 2.3. Ebese niyabuya nizokhomenta la ngaphansi kwale video ukuthi anizuthola yini ngaphezulu kwa-5 million. Kanti u-IEC usenzani bafowethu? Uyabona ngathi mangisho lento ngathi le nhlangano yokhetho echemile. Abantu bathi hayi mina ngibiza amagama anjani amagama. Inhlangano yokhetho echemile-ke le u-IEC. Inhlangano yokhetho engazimele, ayizimele le nhlangano, ayikho independent. Ake niyobheka kahle lapha. Nibuye la ke nizongitshela ukuthi nina nitholeni ngoba mina according to mina lama result asekugcineni athi 4.5 million something. They are not. Those numbers are not numbering according to me and my calculations. And then bese kuba ile NFP. Le NFP indida kakhulu. Sengihlalile lento ngayifunda. Cishe sengifunde ka-7. Sengizoyifunda kwesi-8 manje. Just to try and understand ubani usection 73 of 1998 Electoral Act 73 of 1998. Ebese uyalaphayana ku schedule 1. Ebese wehla no schedule 1. Uyifundele na ukuthi uma ngabe esekhishiwa ama allocations ukuqala according to ama votes kwase kusala le remainder abayishoyo, and then bese ke kuya edwa labo 1 ababashoyo ngempela kuze kuyofika lapha phansi. Le yokuthi laba bangenayo qobo ilokhuzana ilokhisiti then bangena kanjani angitholi. Sengiyibheke ngayibheka yangihlula. Hayi ngihlulile bafethu, mina angifuni uqamba amanga vele isilunga kusona esakithi angisazi. So siyangishaya nje ukuthi le engaphandle engenawo amalokhuzana ingena kanjani ngapha. Hayi anihambe nani noyifundela nganza kwethu. Angithi nizwile Electoral Act 97 of 1998 schedule 1. Yes, schedule 1. Qale lapho ku schedule 1 wehle nayo uzofika ku schedule 3 mawuthanda uzofunda yonke lento uzoyi-understand wena. Mina hayi hlulekile sengiyiyekile lento isifuna bona abafundile labazi umthetho ukuthi uthini.
bezosichazela. Mina nje ayisengiyekile ngoba angiyiboni NFP kule nto lapha. Ngisabathe ngiyibheki NFP ukuthi lo ongena seat ukuphi la. Yonke le nto iphinda ukuthi uma ngabe kukho ukuthi khona isithi esele ubuyele emuva uyobheka kulaba. Not ukuthi uEd ongaphansi onganasithi ongaqualify for isithi but ubheka kulaba. So mina bafethu ngihlulile le nto awuthi ngihambe bengizonitshela nje ukuthi hambani futhi no calculate province to province ukuthi nithole amavote angakanani kanda regional. Ebese mase niqedile ukuyihlanganisa leyo number bese nizoyihlanganisa nalo 2.3 something million esiuthole national. Nibone ukuthi total enzoyithola iyafana naletho le IEC. Yilokho nje ngizokucela nganza kwethu. Sengihembe. I'm going. Goodbye, I'm going now. I'm going. Goodbye, I'm going. I'm going. Goodbye, I'm going now. I'm going. Goodbye.